Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour chers internautes, bino partout bozolanda biso. Merci pour la fidélité na bino na chaîne na bino Lissapo English Club TV. Merci parce que tous mon motivation bozanango, bozokoto to continuer toujours bongo. Alors les autres ont leçon yasika intitulée leçon 31 et 31e leçon. Et alors, titre namwezali WH questions with the simple present. WH questions with the simple present. Tomona ki nambaleleki yes no questions with the simple present. Alors, le lozali WH questions with the simple present. Na yes no question to lobaki par exemple, to tuna ba question telle que does Begradi Bihata get up at 6 o'clock? Est-ce que Begradi Bihata à 6 heures? Tu répondre par toté. Yes, he does. No, he doesn't. Et tu as une même question. Does Leading Golela live at Mpasa? At Mpasa 1? Est-ce que Leading Golela va dans Mpasa? Tu le baki? Yes, she does. Oui, avant d'en passer. Non, avant d'en passer. Disons, oui, avant d'en passer parce que c'est ça la réalité. Ok. Maintenant, les lots, tu vas WH questions with the simple present. Au monito komi, we can use what time, how, where, why, who, when, which, and whose. However, not all of these WH questions, WH words, are going to be used. Not all of them are going to be used. Nalobi bo en anglais, but WH word is ali ba élément auto utilisera pour retourner à question il y a information. WH question to go bengango information question. Pourquoi? I ask a question in order to collect a piece of information. Nazotu na question pour nazwa information. Alors, il y a un tanga, nena tangi phrase bozo mona wana, to mona, no, toza ba WH words ezali, what, tozana, what is a nini, what time is a nangonga nini par rapport à montre, how is a ndenge nini, comment, where is a wapi, why is ali pona nini, who is a nani? When is ali tangu donc quand ya montre te me tangu nini na tongo na midi na pokwa to lundi mukolo ya yenga mukolo ya liboso to ya mibale. Which is ali nini mingi is réutilisé pour na choix. Whose is a yanani na sens wana. Mais on a le dit awa to utiliser nyoso te parce que ko utiliser nyoso e ko kumba biso na ba détail ebele e obungisa biso na ligne auto to landa leçon na biso poto se focaliser na point wana. Alors au moni tableau ba komi WH question. To tangi nanga bo répéter après nga ou soit nazo expliquer nanu e bon bo tanga sima. When do you speak English? Moi na mupanzio to tie ba question, mupanzio wana to tie ba réponse. When do you speak English? Olobaka anglais tangu nini? À répondre par I speak English in the morning. I speak English in the morning. Nalobaka anglais na tongo. Moni watuni when is upon a temps na mokolo.
Deuxième question. Why do I teach English? Why do I teach English? Pona nini natangisaka anglais? Ami, you teach English because you need money. Otangisaka anglais po ozana posa ya mbongo. Ok, bon. Ba raison pesebele. You teach English because you are a teacher. Otangisaka anglais pote ozali enseignant. Ozomona. You teach English because you want to help the community. Otangisaka anglais pote olingi o aider communauté. Donc la possibilité de répondre zebele. Question mususwana. Where does he study? Atangaka wapi? He studies at ESP Gombe. Atangaka na ESP Gombe. How does she get to work? How does she get to work? Akendanga musala ndenge nini? Na sens eza ke atambola makolo to akumbaka to azwaka wewa na sens wana. Question mususu. Réponse nango ezali she drives to work. Akumbaka pona okende musala. When does it rain in Kinshasa? Mbule betaka tango nini na Kinshasa? It rains in April. Mbule betaga na avril. What time do you pray? What time do you pray? Yomoni, moi différence est entre when na what time. What time est avec beaucoup plus de précision pour nous voir heure. Oyo moto sambelaka. What time do you pray? O sambelaka na heure nini? We pray at 6 a.m. To sambelaka na 6 heures du matin. Alors, how do we get to Cybercafé Ben Lobish? How do we get to Cybercafé Ben Lobish? To kendara uso to komaka na Cybercafé Ben Lobish ndenge nini? Est-ce que tu tambolaka? Est-ce que tu kumbaka? Tu salaka nini? You take the bus. Bozwaka bus. Why do they discuss politics? Why do they discuss politics? Pour nini basalara ba discussion sur la politique, ba échangeaka. Parce qu'en anglais, so to be to discuss, ezaka te ko discuter ne to zongo na français. Il y a que discuter qui na piso so to be discuter qui to mona ga baswani ya bitumba. Mais en anglais na wesa be élève nanga na wesa bino last time we discussed yes no questions. Donc la fois passée ngana bino to échanger qui sur yes no questions. To quarrel is a ko swana siko ya no makuna wana to quarrel. To quarrel. To debate is a to make débat, parce que ça la débat faire un débat. To discuss is un sens carrément bête, is un sens ya ko partager idée na opinion contraire na sens soit d'opinion similaire. Ok, si on a zotanga ou répéter après nga. When do they speak English? Pardon. When do you speak English? I speak English in the morning. Why do I teach English? You teach English because you need money. Where does he study? He studies at ESP Gombe. How does she get to work? She drives to work. When does it rain in Kinshasa? It rains in April.
What time do you pray? What time do you pray? We pray at 6 a.m. How do we get to Cybercafé Ben Lobish? You take the bus. You take the bus. Why do they discuss politics? They discuss politics because they are politicians. Alors, si vous avez une question-réponse, na ba image. N'est tout le monde a yes no questions. Première question, Batuni. Why does Begradi Bihata get up at 6 o'clock? Pour nani Begradi Bihata à la mukaka na 6 heures juste. He gets up at 6 o'clock because he has to be early at school. À la mukaka na 6 heures parce que alinga zala à l'heure n'école, à temps n'école. What time does Lidi Bihata go to bed? Lidi Bihata kendara na mbetu na heure nini? She goes to bed at 9 p.m. Akendara na mbetu na 21h. Donc alala na 21h. What does Console Manza and Shaggy Atwelusa eat for breakfast? Nini oyo Console Manza na Shaggy Atwelusa baliaka na déjeuner. Déjeuner na bongo zala constitué na nini? They eat fufu and bitoyo. Baliaka fufu na bitoyo. Where does Maggie Chituka go every morning? Maggie Chituka akendara wapi tongo nyoso. She goes to work every morning. Akendara musala tongo inso. What does he check in his computer? Alukaka nini na ordinateur na ye? A verifiaka nini? He checks his email. Alukaka ba email na ye. Where does Modero eat many bowls of fufu? Modero aliaka ba boule bela fufu wapi? He eats them at the restaurant. Aliaka bongo ba fufu na ye na ebele na restaurant. Why does Barack Obama teach? Why does Barack Obama teach? Pona nini Barack Obama atangisaka? He teaches because he is a university professor. Atangisaka pote azali professeur ya université. Where does Felix Tshisekedi live? Where does Felix Tshisekedi live? Felix Tshisekedi avandaka wapi? He lives at Cité de l'UA. Avandaka na Cité ya UA. Merci mingi Nabino Bandeko Balandi. Ezalaki bongo leçon sur WH questions with the simple present tense. Merci Bobo Sanati Kokomela Bisona 081 68 01 002 pour na explication soki eloko moko koko soezali. Merci mingi. Goodbye. Bele bozo déplacer bozo kenamboka ba payawe zena monoko anglais bozo zana et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindiki omulai pona ba schéma ko zama ko ba monoko anglais za pete ça simple langue ko banga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you tisuka